Watch Akee on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Akee Noni Ule Ubali. Yo abada bi mimba nye fenye di omanye mwene ko tage bunu fo wole Akee Akee she wo papa ko menwo ni Reeby TV bo mode ka Akee epushisa benda wo fo femu akede bi ni ya no yo kutu emi ni bi ni ya no yo safo emi kaji Akee ndi se no pa Akee ba je eche benkebo ko ni o hale mlingbila mo mra fo ni Gadangme fe anya nu ko na menu jijugba ene mona Reeby TV Akee she wo safo pa na Reverend Nii Gyesi Ankrah ngo ni ekele anasane gba fio ye no ko meni ya no wo Gadangme emi fami ke Gadangme gbesi fami ke Gadangme ewe no wo chaba na sane gba ko ni wona kecho sane gba mi kaji la ke Gadangme egbesi na lo Gadangme ewe no Reverend Nii Gyesi Ankrah wo body mani O manye ablabo to ibongo yorten. so for ye jogba shi dano wo ba wasane no ni manga bo nke o member of the mani na shi ba mi ani ingbadu la lo na ka na ke esa nga so fa ke member de mani O manye yue money ason. Shime pile noniji o manye. O manye mumoni. Mumo ni aja. O manye heno ba no manye ye. Eye blema yi waso. Noni ngmene nyenchela ya waso. O manye eye jeme. Aye ena ulomo. Kejeni game batoshi ya yi waso. Ni lolo ulomo yo manye na. Eminjeleji mumone. Hemo ke yeli ni game yo ye mlinji. Le klenklen acho. Ni le bagbele ogbe. Ni ke gbelegbe. Le non ke non afio agbe na. Aba chele non keke ebanga ishina. Eminjeleji game hemo ke yeli ji o manye ne le min ejuno joba niji ekpakpa kunim jeli noya sholemo na kan no wala le mumo kometo ne no shweni ni kon otwi no hemo ke yeli eji ko che egbe pe le ngo ne keba ewo gan chole na kan no dangbe bi le hu ame chole ewo ne ke mumo ne a chole ye wo mene wo biameni wo yo ne a chole keje langa hu ke take your shilao ke ya shilao ese hena yu ogaye na chole keje nshona hu ke ya yilo ke manya ewo obana egbe ona ke ako twa o manye aba iwo twa itomo oshi agbo iwo ko shi agbo baba ni ke ba no tawo no okoba shu ehin keke le hu enye me kokrome ni domo ha le keke bu amena ka gbe na onyo ache mumoko keba no wo legbe ko gbe na eza no wo legbe iwo ko bu twa o manye aba ke no here mo le unyese ewo enele shweni ni je no sofo hele no amen ni wo bo no ji Lord say and the Lord said ni bi komeni wo you ene shi yue moye na yo ko yue mo ni no ba yue ewo yu la don aka bi ene be wo safo yu la don aka egbela ngamo obanye mi jogbo ha wo agbene wo cheke wo yichu no wo yin fami ke Gadangme eteshi fami ke Gadangme egbeshi ani tebun uko ye kejagbe o le se video ni enu bomode ko ni ocho ojomo ye se kenkele masmo ni o ya Reeby TV alo Reeby multimedia ko ni o search for Akee no like ko no share o safo pana Reverend Nii Gyesi Ankrah ka oyi ma mi no na joja shi Gadangme
ewe no eko ebuma papa ebu fabu ke Gadangme ye bia na egbe sikula meji bo ojomo ni otun ye Gadangme bia ne aya bena agwo ake ekun shi egbekushi boni abene minjile yoji noko nyon ipa afan ke pa afan ni egbeshi aya ake noko klo ya wulale noni nyeko ake support ka ke wulale be pa afan na ka no hun no nyon ekun ne kun o gmen legbe ne egbeshi shi oba bejele keke egbeshi iwo gan bi anton ne ipa afan egbekoshi afan ipa ni ke agboke gan ipa afan be ni bi baba o ye ni sa ke afio ko ni boni ipa afan ajaje ejaje mo je mo ko menu chumo ni shi me pi wa ni gan pa afan na kai no we sa na che tu ese kuna me no ameba fe ko me kuna wo gan adomoshi egbekoshi afan ipa yo be wo o safe to be ni ke ko ye bo o mo mi ye wo gan nji wo Gadangme egbe ko shi mo ipa afan ne na wo ma bere shi ani afan ni wo Gadangme pa na ne je ankro lo wo ma janche me aro wo me ni wahala ni amadu wo na ye mra wo pe he je ne ke no ko ne ba tutu agame ne mo fe mo he yemi mo fe mo ye wo Gadangme ni pa fai no mo je sa class ne inale ni nu odu ko ni o twa ke bia na ni gense ebioni mo fe mo aba na acha ya ke wole mash ani wanya wo ni namo do na ye son no e woni ne ke odu ne ba ne ko nu gbe o na ke yu ye he strut gana ke gan bo ko me ka no ya ke bu pe ji ganyo me na ke ka ke gan be gamashin bi bonu wona Jamestown ke buko nke amena ke be amepe ji gan shidabi tomambi ni woncha ametema gameni nungwame gameni ona teshi gameni mene osu gameni la gameni wo machine game wo neke jiboni gan eyo shishi jemin aye game ne ameba pui mene wana jwe moin strut eba futuga ni gan denche ni wo yu obi anto ne je no ji yue mo na keje keba ga yue mo denche achole pele yue mo ko tawo na eminjele krede ke ote Sudan obanu pele e jeme yue mo na yue ni wotaji bia ne jama chonkeba yue mo na yue keje kush na kechon Sudan mi mene ene ba shene shiona futu moin eba botemi ba wonche no kutomo duku ni yefion duku e na cho je ga yue mo ni duku e Denmark yue mo ni naka non Sweden bi amecho yichofin ni duku me wonje amege game ba yejila Denmark ni ji nse amema mo oba ke castle amema ko ye eni wocho je me adan amba me ko ye ningo ona wo teshin bi ene amba me ko ye jen amenon ameba me ko yosu iwa me yue mo eye kote fantegbe keni amie Denmark bi ye jen ame yue mo futumi ba wonche ncho noni woke wonani holo mi ni woke nyo aspatre je wo yue money Portuguese yue money ame chole asapato ni wo wonchele aspatre nona ni wo watale ye mingbe dani wo ko agbo wo gmono
wonche no kotomo schmis ye wo yue money kamisa ni wocho Portuguese yue money amecho le kamisa ni wo wonche le kamisa ye wono mene poko mene ni chomo he wonche le school na ya wo mi na chele school me ko me ka me magande nje amenchele nete school na ma school kokwe school gan yue money e wo yue money e futu gan ona akan bi ayue mo e babotemi wonyeme eve bi ayue mo eyemi ko kete nwen wotamale bi ameyue mo eyemi mene bo ko nye gbejegbe ahe obla ye tele noko eje go ge ke ba mi na ka noko ye nko na afi ni na anu onu mi shishi e ko me ko yemi ni lamuji eje noko ye lemonade niji da doko onu mi shishi wo lemonade no ejon lamuji ye onu mi shishi shi ameye nokoko na amefe kechina fufo ni oblahi abi esumobi Burkina. oje no che iwoga Burkina che brenje komo Burkina che e ka bile ekome enye ohe owo mi wo jwemo e ba futo mi na kan non le ho ga ana wonyeme ajwemo strotoi tomo tublo hun bi ko otublo hun ye gan klen jwemo na ke fo otublo hun akwamu jwemo ni ana jwemo koklo na meje danchira aka me fita otublo bi ai onu mi shishi agbene juaben bi le hun ame otublo hun emi ni blofo nke ekpa nyojin homo ke hemo wonye me ko me ni neke su ke gbomo adisa homo ne amaje Brazil ye manko na choje bahia shingamo ni je Portuguese ngamo na ke ngaji tabon ka ke bon ye French mi le bon no shishi good allo shin ye Portuguese am ngamo ji tabon ni ji are you good ko ke mba literally onu me shishi iwo tabon gbeme na je Brazil na ameba amengamo ne iwo be tabon be gamege wo ame tabon bi ameji Nelson sike wonyeme Martin ni yo jeme wo ona futumo yaba kote Jamestown English futumo eje mbabao dani blofo ashwei ni wo cho ame mulato enye modin eche blofonyo ndominje mene woye Mills woye Bannerman woye Bruce woye Golightly ona Vanderpool koba osue le amegbele baba rich tag make pi yo jeme iwo gan waka na gan ke mokometo ojiga ye heni wo shebiane ke oba nyange no ka meneje ganyo be ona o gbemahie no oke no ni ji no sha ni komba na agbene oke manso ke no fitemo be na zuma Nelson yawo boxing title ke ba no ele wo fe wo mbo ganyo mene ana halelumo yeli gbeheko aba che na chon eneje beni General Ankrah by head of state ye gan ni ji Ghana fe no anala ake ganyo hani mene aka anwani nation ule manche egbo mo ne aba che na chon bo eneje neke suwe akekpe man shinole age money enyega ne eyeto gbe ne kota wolo ne chefon tamale jejio ganyoji lejio fantenyoji lejio eyemieko ni ganwo mujin ni gawo mujin ona hejunu kenu emba ganyo no yemi wonyemme eve bi anoyemi
fanteno ye mi ni mofe mo ye gan iwo gan gota name esha wo fe wo fitai ni gota esha na kaino keji okwe ona sikiti no ne famo o shige ntie lo gbejegba no ne famo o ta tro mi eko na achonje iwo tro ta ne dwa bula afan iwo wo fe wo ye mi ni pothole ne ba lawyer fo ye mi doctor fo ye mi judges ye mi soldier police mo fe mo ye mi ni gan eshe he ne eshe iwo wo fe wo fita heko ni gan ipa afan iwo ka ba sa wo fe sake wo bo awo ina ko ni wo sa yo Mustafa Olado shi ke shi ba mi to wo gbla wo sekeya wo dan wo shipoje ni blema ko wo ke ha amralo ni muna ke agbe ha se be man fe ma agbe shpo ha shi mo na ka shpo je e ba stand fi o ken kwa to ye mo mokola ne ke aga no mi ye amralo enshi agbe ha se she be understand e ba je ke akwele wo la aviation lance le no ko ya amralo de she be agbe ha se no e ke sanintu aba no ke ni bi ne te muli okoye ne ke ni bi nai jinke bo ba yue na here benko ba ya se fi o egba iji agme shipon e agme konoko e sulu agme konoko e keji ogme ni ahie ogmo he ni eya twa shije ogme he bonu otwetwe ni ekoto se lo dun eku ese memo he no ka ke ogme he ma bo he no to no kenke he no to no be min ka ke mahabo example he no to no be min beni a champion ba fe ku 1972 ye Ghana ona ni ike semie ike ni ne fonshipon kono ke je St John's Grammar School e wolese na kpamia shipon mene ko oyi la pass gbe no ama kun afe hotel ko ye je nle ake ye je nlolo na wole kata hotel como que je St John's Grammar School wole ise iwo he shipon ni nchon e kan akweteman ke chantan ameiten na lomia unakan na agbe na ye kata hotel keke kejeheni kata hotel yo shipon emin lemo lo emin kole ete ahun kete heko na chojen Bible College mene obana ye omanjo Jeshua mo shipon mina ka afia ke abama Olympic Sports Stadium akone ke shipon se mi a champon enyefe lerenche amlalo yeli nuchumo ibanagbe a champon se AFRC ba ona keke AFRC se be PNDC le humba PNDC se wobana MPP lo NDC ba MPP ba NDC ba na kansu ayemi ke okoi otue afonhye aka ngme shipon he nke be min sulu meni ka ngme shipon he amehie shipon koto se MPP bi akoeko NDC bi akoeko soja fo ni ke neke PNDC chunie amekoeko AFRC bi ameheyemi iwo be ken na kanji eba ninye ke enye ngme shinye no nye yemi agbene lands commission awuye loye jeme ole common na abu ni nke yo lands commission awuye loye jeme shipon na ke me koma no ne amedencha me ho ameha ba okay be dumo je sen kwa be ke makoye oyemo mliye sponi akoye so amra lo engme e gasten alo engme ha we kune alo engme ha
mambi ne je ne ajo amawle mi no ne ahon ne je ne majachebe no se na ajo land commission mi na no ahon ajo lands commission na ho shpon court ofanko ame ho babao ye jeme min blema yi wasonje ame ho shpon an o ka ina ya o kan ko ikusun na ya fi o England no lands commission bi ho ona cantonment lands commission bi ho shpon ye jeme ame ha meni ama me sumo na kan no lands commission ho shpon ye ekole wo ngleno dangbe majiami ona ke ayue na me mokonita se ba ke bemi akesheko agboena ni bohu onyeko opemin lo ba research into it shinke lands commission awuye lo ye jeme na me fio ni na kwa ke ni amlalo beshipon amlalo eke shikpon kweta wo e ba bi majia cheme na ba fe wolo ye no ni ka fe wolo ye no ona afi owolo boni afi la amlalo enye eko le enofi oko ne yo keke ha bo shikpon che ake je nyomo wo ni shitomo ato ona compensation abato na shikpon babao na mlalu ko kejebeko no na chole compensation ame peko na eye kabashingmene afi babao na klo shikpon jin apeko compensation hanima bohe no to no mene ono blanya bi ko blaya bi benye mbo mokola bio ya ke mokola ke jebena ako ape compensation kwa mokolo ekwe manche ko ya ne sumo ne yuo shi ape konoko kwa mo salaha market uba bio ya ke eyelo ole aka aye jala ko ye gan na chole London jala agbene yo osu jala ejen bala jala ejen ona mambie na ni bia ke be kamla lo kemba ewo be lamla lo e bane ke no yako abba mami na me kuwa me hingba me mono ona o shigenti fefe jina afio ne hefe ni highway ba chon esani mambie na mame shipon ni aha me compensation shi na agba stitio otaklowa olenoko obo no yoji government eko nshipon government eko mo shipon keke sane payable compensation the work shipon jinye titri jino na ako na ato mambie amena ewo amlalo soja amlalo jio minkeboteng shramo civilian amlalo jio amefe awuye lo yemin ona champion shipon ne ko e balaka ka agme shipon agbone keje St John's Grammar School e wo lese ahun kete kata na ba aka agme ajami A B kesi na mlalo eke engme A kesi shi B akaba fe race score ball race scores eno pongo idai ben yo ne ameti ama kumo race course ni ema stadium ese na ka ma mini chu agboko eje nle bona chole race course na ka ba fe ye na kan shipon na ko ye la pass je ehin race course fe mo keke ni abon mi mbotimo government nu chulo
na me bi manche magbe o ke bog amlalo inshikpon no ko no ha mi compensation ni boden chofo e no ja o ha o mambie keke ni mambie unka me wo mi no ha mene wana Israel ye heko ye na kanjeme ege mini Jesu otom shin ame wo we hey gbe baba o ona no what pone ke usafu to bono yo ne mini wo ba nya wo fe ake game Gadangme bi mini wo wa fe ni ne ke wo ne bi ni engme wo alo ne bi na he wo de mini poten gambanye fe no na shere wo ne ke wo ne bi ne fe ano gambanye efe noko shishipon fe shipon nke no ba jenshi shipon fe shipon senko noni shi ona ake ka ke sen je manche pe ji sen onu mi shishi shi sen le mumoni shi ayemoko ni akele ona akele domo na chole manche ayele nokole aye manche bibi ke manche me agboi mene ni woncha me fe manche me shikwe ache mo fe mo manche yega nke gamashi pe ba yui ye gamashi manche me ni wo yo ye gamashi pa anyope meaning ke manche me no gamashi ame so pa anyope ye ame isho pa anyope wo ye asele manche wo ye gbese manche wo ye akungbaje manche wo ye abola manche wo ye otublo manche wo ye English manche keke esho ekome na monko ba afita Jamestown keke oke Jamestown no English ye ona eke wo ke sempe manche efitai 7 ka me fe amena bua jame ana gamanche eke gamanche le ibua amena manche me panyo menio na ni ba fita neke panyo no here shia onupai onu meshishi shia onupai keke ye shia onupai ni ba wula manche ye manche question aye neke shia kome koche alo koche senko me ani ma yusu sempe ko oche sempe manche ye shia ni wula ale keke ko teki neke shia ine aye shipon kashi shwan ne sani me akwe neke shipon jinano meni ato ye nakan shipon jinano je manche meni acho ame popa no kwelo iwo awu obo ona onupa man onupa alo man no kwelo ke akebo yeko sanedan efi obo ake ohe esa ka glabo adomo court tun emi no ni lawyer ba ake boji bo you are only a headman alo you are only a caretaker iwo menona ye majin bibi ni mene fe gbelegbele ine je manjemeni they are only caretakers popa no kwelo shingmene shikpon ni ahon iwo ka memba e mamada fe senwulu ehie manje etokuta de nje nle na ma poye na mekeba popa no bi ni amengleshe shia onupaye ni wula manje wulue popa no bi amengleshe shia wulue shia ona shia onupaye amengleshe je kelele ake akpe ye manje question
ni kpokpa no kwelo jibu e koba ubata agbona eja ke meni wula manche ongele share jen ona boni ni eyo ewo shikamo ye gan manche me pa nyope ya he kloklume ni menemba na eche manche menemba na eche manche na akwekwe isanji ni nokomeko ne ye fell 1975 Justice Aban judge ni ye was Supreme Court amlalo fale na set commission koni mofemo no oyesen no kenkwe manko no bano obafa ogbeami no chongbe no ni ba no sen chonsen ke oshiponji no yo ke bono kulale bie na eji he ni sajin pi ajeje epo ye shinamole yake asset commission ko 1975 na chole Justice Aban commission ene me ye jeme shipon kometo ne no to bono ko ona wo majia cheme titri amele wolomi ka ke mokole wolomi pie jene ya kosuku dan awobo ake manche shi nibi ni okeba beje ohe no ke kula ma pie wolomi yo amete na moyo deka ni blema wojin ke documents na fe ke neke majin amla lo gbefangbe ni bi ne amete na moyo deka ne kolo ne kane ne nu shishin esho heko ni ke bale wolomi nkwemo aye meni wolo e amele amesani majiache me ache kona me kwa wolomi aha me na gbala ni bi ami achon ame dani ka me ni ne ba wo no ko shishin amefe shi boni abachu na ba wo bodoko dikie eku eko kweshika abona ka aba ha bo keke no o sign ene no chon ni majiache me babao ewo shipon amekeke he no to no ole ake nmene Gadangme mi abehe ko krede na akeba dunin ni dumo se namo babai ni mambia na ko ameye ametrash yake majia cheme na mefo shipon 1 mile aha moko ne ke achole estate developer juloni estate developer neighbor na foshipon hanle na mofo hanle leden je bako majia cheme folo hanle shikako hewo amedwe ake kuena kanjema chio sebe ye jeme anas mina chole ngmomi ye jen kuena kanjeme poe mukpo fio ko ye jeme ni aya heo na lopo yemi ame wo japade ne fe ake estate developer na motashi ne ke estate developer fe wolo heni nka ame le wolo mi ka owo shipon ona ni water komo bie lili ne fe bono na mini wolo afi onu mi shishin clen he no to no example ha boy estate developer eni a company ni actually company e banye samamoko ni le hu abanye asamale he can sue onu mishishin and he can also be sued samamo company ni company fe company woye emi mlako achole corporate social
responsibility. Corporate social responsibility. Koko fe company. Min habo min blam of you. Company fe company keji ofe. Heni oke o company e ma lo shipon no ne ma. Ofe company no nase. Iwo ose namo. Esani onyo ke fe noko. Ye shikpo mliye no yo lo ke ha mambiye ni mambiye anase. Ama estate developers na ame mamo estate se mini ame fe ame ha shikpo ncheme. Komo heju nu stratu abu afe na awo gota komemi. Mene gota ine ama ame chomo wo fajin ami ni wo maji wo Gadangme emi sha eja ke heju nui neje estates mi yo shishi ni bi na afọ ni kun na kan nu aja mumoni yo mi mene mumu efe jojo efo eja ka menye fun ona na kan no ke factory ko ama akeshipon ha kun sani na kan factory lo na kan company enye ni hamambiye na meshipon ni ke scholarship po onumi shishi ke hospital ko po ke nokopo enele hino to ni bi ne anye ko afi ona ga nyisane o ona no na achole mini marine drive na ka ba mamo hotels ye ga consumption ehi efe ba nye efe fo shi oche konye inshona oche ya wo no nye ya hiolo ewo keji heni aba mamo ni bi ne jemo che lele ma bia na ko che eji lele ke ashian onumi chichi asa blema habo ewo lejin fe aji fe kete kole na aloje na kai woke wohin agmeshi koni asa blema habo ni wokwe lele ni babote na kan jeme ona miniji shitamo na ke taflache woleita yeneke gbefangbe na agbene hotel na banaba mamo aso akeninete wolohie akegbese gbeke bi 100 aba pay am school fees sempe gbeke bi 100 aba pay am school fees asanle nakai hotel ya aba ma no hewo hey kome na ya fi okusun ye ole dodo kwen na bwe Washington iyan shona ole tungbete iyan shona onu mishishi ole cloté iyan shona onu mishishi kenin aye hey kome na fi okusun ye iwo hotel ya ba ma e ba fe tamo beni aba ma James Forte no mi ejema wom yete no ejen na cholo yeni na ke ko ha iwo ni blofo ba ma James Forte ne machu ega bole jema wo bo no jema wo no ja no wo jema wo ke shipon fe no ke han blofonyo agbene ka fishe no yo ya ja ba ko yo ya pafai na agbele mo ahabo niji castle lo forte na no ya mi ko gbe no fi ona ba nga ani ji achele no ko ya jen aba jibo yiko eja ga anga o na nibi ekomene what there has to be a corporate social responsibility.
Como wo bi ni nye Gadangme gbeken bi na wo shipon ake ha ni anano ko papa ko ke jemi na anya ake wa e ya hun topi bi ene no e wo he na hye ke wo fen wo ke wo e ba wo mi wo ke wo ni aka chon manchema asa ga ma me fe ni wo ke wo ni aka chon amlalo ehun se ake le fe wo fen wo ye mi onange ye yue mo mi na ge ni gbo eba gbo na ebe ba ko oshipon shibono hon shipon hale ni no hon hale hun bopo chonle bo na efe ona olaka ke shipon ha na ke chashia a chashia man bi eden che ka me shipon ha na me cha me po ame mi na cha me na nujo ka me ya e ka mla lo aba bono ofite shipon ajegbe aje gbejegbe papai ye margin structure ami ne ke shiacha ke tipa trucks ne ake fite gbejegbe efe mene lololo amenja mlalo ke je ndisi e ba je ni ne MPP ake MPP bi e ba fe wo road eyin e panu ake enye ke che ama me chashia ni lole agbo ebe ba chono ninke bo yu olololo e gan ehusun niji nyana ogon gamenu ewu ameha na ajola husun eniji nyana ogon ole ni nyana ogon yo ve se ele ve ja ke wo ko ona husun ni noji husun ni gan ke achem husun ajola iwo ni nye jula gon na ajola gon mini nye ba ke wose ake bieji husun eja ke gon te ajola ni te na lu oke joje me o ba bia ke mini lole mi ake wo ni mini gbejegbe no aka anyo ya aklowa lo majin bibie ni yoje amen fiti amedencha ameni be ehye ni sani mo fe mo ayose ake eyemi eko ni gan fite mene etamo na mo ba yue ba gbejegbe ai me come trajenka me bi fufo ame ka me bani kwemo lole ya ke ba ewo abe moko ni banye ka ke gbemene ajie ame ye gbejegbe ai ko ke lole ya wa bekeko e ba e ke ni den hwe o glass ye na kai no me ni hie fa ame kloma ni bi ye lolo mi nke njojo efoi ewo abe moko ni banye yue ye ga ekwe moko e akpe ole shuili gamen ke shuili shini e wheel no gamen ke shuili e kacho ne ka agre wo shishi ne dro na jinfe ne tano echegate bie ke o drive ye boni gbomo e peteshipon onale lole banye enyi ameno je mokome je menyo koba any international airport iyo junction a main junction ni mokwe je manse ne ba na me ni tra ne ke hwili ne no ye jen ke je ne ni amembaba ni ye je me ewo ma enangma Gadangme shipon no be ni twange if you me age ni ba echon investment ye Gadangme shipon mi ko bo baba ni oba nani wo mo fe mo mbani dabi amla lo nuchumo ne mini wa fe social welfare je social welfare pe shi ayegbejiano to ke hamankula mo bi ene jiheni sana gbele hingbe kona ke kula gan Gadangme iwo ke wonkwe
sandeni obie wofin wofita eko woyemi ne fite wonye na woboa bia na mofin monsuehe na no ya vote wo ha mokono ke assemblyman ke ni ke wote ni wa yue esani DC ye ke MC ye esani le ikechuni ke DC yi ke MC yi ke mi yue mo ekome le ke beja parliamentary mina chole MP a development fund je badan dana ke ba chuni MP le hu atun le ge shika ga ga we die je le ke chuo she sani na ke development fund aka ha MC ni MC ke chuni jwe moe ona he ni kan iwo manche ke ye man ni DC ekele ye be DC ke MC ba chunu kwa ha ma ni leun le manche shika na ka ke ba ele ake tro alo suspense iwo boni afi shika o boni afi shika o bono ye manche ole iwo MP development fund enyi ake ha shika ne ya she DC here aso bo manche enyo chobo ne chobo shika boni abafile aha manche mali manche ko le boni parliament mina chole MP member of parliament manche ko le shika na ke hale ke boni shika agblale manche mele ni noni eye ganke dangme awi fefe ji nona chole traditional council ye no ji no eye gan ke dangme awi wa eja ke bi antone mo fe moni eya traditional council na jegba machun na kaimo echo amlalo nuchun lo echo mini amlalo nuchun lo kwa mo gamashin be woye traditional council actually gan traditional council kun la me ba eko bi ane la eche ewo na kan traditional council se no na ameji meni amehu amefeta heko ni gan ipa afan eja ka amefe amechomo amlalo nuchun lo acho na traditional council say quasi government institutions amlalo fan yemi ni traditional ehun ifan yemi shi amefe na me ya je amlalo kotokumi shika ake peo ame ewo nano nesa no yue esa no yue eja ke komo ami onse esa no ke moni mi onse ayue shi na mi onse onoro ko shi esa no yue o mi onse no mo osafo kai wo watching them ke is actually them won you call me about wonenche wonyamunu ke wabido magda lo issue kudeba and no mini okoye kwe mayue baba o shi mami ngoi ye heikume lelen ona ken yue noko na chole corporate social responsibility ke oke shipon alo oke ojapade ko womokode ni na kan mo eken tuning ni se na mo baba na kan mo no ke ojapade ewede isani le hwenye fe noko eke hamambie oblanyo no che gbe kole
She a company a G Macdan. Anu kwale sande. Enu chumo ne chuon men yehodase keje wagana north kebagbe wagana south oblanyo ne ka ke noya nu chumo ne ke bote majinye komamin ke me kpojin ni eke enuchumo min non se namo eke mfe ame juron ayo he odase na gbomokometo ne no ni enuchumo afan komie koyon lele nuchumo echuon koyon lele ame yeheni ame mamo ewo angmelegbe ni wo airport ni wo yo koyon lele babe ba mamo jeme clean aso ledenche Nii Gyesi Macdan lete yako airport afan ke ledenche no ni wo ke kakachichi momo gbeme we chichila menjue nete yako airport we alo eke me tashi ni le hu akele tashi na jigba ya chon la ke bie isani okoyon lele aba ni chon ake shishinu moko ya ba no ni ji enyo keji shishinu mo eba ake mo asa jeme eja aka amlalo enye jeme asa kwe wo fe wo ingbe wona ona na ajie mini age terminal mini blema jeme kete ehe emi heni ashie ya no ya kwa ingbe mi iwo ke eba ko afan kome ne sa jeme je tun agbopo ike egbele na akeni bi kome ya ne sa ge ekechile bi mi leta mi kwenkwe ni yemo ni yo mi eji ake leta na ke ba ake egbele jenna na ke leta ba tomo ngmene ni wo ne ba agbele eni na ake leta ba hale ngmene ni wo no egbele ni ana ona egbele jemene sana no ba hale leta ngmene shi wo e ba agbele na efoni na eche mo na ba chefe omo ewo pako e ba ke me aga ni emfe don nye pa chiakuse ona poi ko me holo ne ken bi enemi ni agbene won yegan ke Gadangme esande tamononi me ko me be bule ke halu mo yeli ona airport shipon la meke ha na ma airport we ka osuno fio ye mi enu enle shin la meke shipon titri ha na ke ma airport we ni la mumoni oje ji la pa iwo la pa na domolo le ji la pa wulomo numone kele eke agboje bata airport we no na fio he won agbene ga moni won chele gamanche le hu eke agboje ke anunyam ke ata ne ke he na agbele airport na le ye jeme ko solo he na no main straight na foni ni acha me kwe ke la pa wulo mo ye jeme ni gamanche le hu ye jeme ke no ko po aba fe ona ache ne ke oblanyo Nii Gyesi Macdan ne achele chumi alopo manche ke wulo mo no pa
na me bataje ama me hewo sane ne afele shitamo minsane shi angmawolo na angmawolo na ke ngmano aga nuchumo no chuo wachibo wapasashi bule behe ewo be mi manje ni ataje me be bomono manaka ni be manje o bule kwemene ni wulo mo le ne bataje o kwa wulo mo le won na le kwemene shina amla lo tamo here eba shi seche shi lumo yeli ake manche ke wulo mo jagbele iwo moni manaka wolo gan ke dangme ame fomo bi ji neke makoli ne ni ji magna iwa anu kwale ye twi amin ke ichi amin ke moko ba yue noko ikeshi magna mo jaje ojogba o na ke gbene moko akefio e ba nye shono ni noni ehi kula ji politicians bi ye neke sande nei moko ke oblanyo ye party neke iwo ke party neke ba ame ba heyedi koni miembo magia no towe moko ke magida ye party neke iwo be party neke ama me nkpagba ge kesha me no be ama me geje me ba fe je no yani ene nuchumo na akemba lo akeba Gadangme hingbe glemo bi edneji ene yo no be no so for be ke ba yesa ni wo gamanche ke wo la kwa mo ameka me na ni amasi jugba ye no kune ya lo agbe kuni ya na kai ona ni police e momogo ya mandang David oh macho bonoko ke police momoko bo fe bo ni mo etue egbo ehan achu omoko ken ko na ya belile na mo ke politicians na ma me wo ametele ni ho he ame politicians po ka mo ame party member ame chu na ke tokota agbo ya masani emi ewo kejibo ona o sen hebi ni sande ekpele le tomoneke meni ewo manche afedin alo meni ewo wulomo afedin sani amewo amehino ene gan ke dangme sandeni manche mayue yo beto meno wo sofu Ankrah we ke magna sani ye Gadangme first and then wo manche me ke wulo me ameka me awo mi yo be wa ko wo sofu na gbe we mo sofu Gyesi Ankrah yo la do me na gbe we mo do oyo ke ha Gadangme mu efe aka ke Gadangme egbe ko si de fite ko si mo we ekpa afafi yo o na gbe we mo ina mu yue mo ni nke ba abaji amoton ne wole kusumi na fe kusunwe ojogba no e woni yu ona eji kutumpo na blaba lakamo amale hikon loji noni ebote manche koishi fe manche koishi kutumpo na blaba amale eni sani ayue anu kwale ni kusun ajekpo ye ayue eja aka ye shishinu mo ko ake anu kwale yue mo ni dwashia ayue anu kwale yue mo na efi omini edwashia ayue koko yue oke oyue be ba she ni ba fule keke higbleba keke higbleba komo mancheme baba o ni ato ninke na kan gbeme titiriwe je mancheme ni popa no kwelo ni agbene ko ba hia wuji amin ni sani kusun achuni alebo na afi okusun we
Won mena ke mene wa ke jele shi mene wasa ke jele shi mene ene mene ha to enjola aba wulomo de nche mokonyu esu echichi ne ke pa wulomo akpa wulomo shaka akpale ingben ene mene eje shi hie no kamo ye waka wo manche ne ele wolomi awo manche ni ele wolomi manche ni ke ashishile ele ake ashishimi ni ele ake manye mafange neke mbeme awele atragbehe mokoye yinto ni ehie no na agbehe tawo koke na kengbehe ha le mo emiefu keke anye nwenwe minta make ganke dangme yake wo kaple ni wo kaba kwe wo man ke wo bi na wo amegbeke ya school lo ama kase nokwe mene wo lo ne ke wo shika na efe wo ke ha lawyer foi ni lawyer foi ye wona wo hele koshi na kan no hey ni sani washing work machine ni wo ke no ya noko aba wo lo ne ke he ne fe wo ho ni ga ho ni lisimo alisio ni ji shipon e wo na kan shipon lisimo na ke 99 years game ke dangbe bi agbele ame ngbe 99 fachon acheno ona ke wolo ni wole titru e wo documents denche no ni sign ke company ko ole ni document e kan eja ko le ake afio filing documents o ba file na ye he no ko ba to yo dagbe hingbe ye ka shi na sign ahamo ni mo ko e document de gete e bo mo no sign ni ji manje ole no gani engbe yo be sure o ya wa de ko machine o gbele mi ole filing gbejiano to enemene isane ajaje iwo be ma cheni make ake hingbe gbele moye isana chekpe ni mo fe mo akaseni ko ye gbe na ko e isani ole o schedule alo ona onu chumo ye gbe na to bo e bone shika mo yo na nya ake sa iwo gan ba nya ajaje le ibahi efiteko ibahi yo be abada bi hini wake wo seregba shene me sabe kai ba ka shikaje ta flat ekule ni o like ko wo page ni bomole ko no ya YouTube ko ni search for Reeby multimedia ko o like no share ko no comment here wo Akee no ko ne no da ho gbaji edweke fa Akee baba ogbeno Reeby multimedia yi ni me sabe kai ba shika no ko ne ko la yue ni o tawon ogbela mi o tun Gadangme fe bomole ko ni jibo na ngma sisi o twa ni Akee ba chi ebenkebu waka Akee no le e ba no le me ficho wala we bele ko ni ra don ngba ji jamache odote. Watch Akee on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Akee, noni ule ubali.